Pulet ka Khliat East Jainti Hills District kilayo ban kurip hadu 10.90 kilo ukenja nakawe kakali alto kabadanya u registration number AS23 J0171 kabawan na Tripura da kajing temu banwan Seshelong hakabala kemru ya arngot kisubadan keti nakaliang uhe pulit ulaong ba hakamiet jong kalai puai terik naitung hadien balayo ya kajing tip kabati kana halor kajing don jong ki arngot ki nong khayi drok ki balawan da kate kakali alto na kajela Tripura da kajing temu banwan rungsha kanong ba Shillong kumtaru na kaliang katanat pulit kalapen ap kajing ap shrep kasnong tera bat yo ban bat no ya kane kakali hadien kane ki pulit kilakem no ya ki arngot ki subadon kti na kani kakali bat penong kajing talasi ya kani kakali ha kajing edan lang kisaki balaj luit hadien balalap hadu lai puhnyo teli kisong balakalan da ke brown tip hadien balale ya kates la shemba udei ukenja ubadan kajing khia kaba hadu 10.90 kilo yakini ki arngot ki suba latip kerteng kum usri di Barma laipu hinyau senam reta bat upradip di Barma laipu ars senam reta ki badai na kathan West Tripura District nalor kakali bala kurup na kini ki arngot layo ru ban kurup no ya arteli ki mobile phone bat kapisa 10,000 sanspa laipu tingka halor kani ke jingja la register case hapo ki kendon jong ke NDPS hapo Khliat police station bat ka jing toket karang ya chakhamat ban lap dien shushu ya ki badan kti ha kani ka kam khai bean Remo.